nkatha mashinani are tukethia twithiuruka maturene gutigira ati gikundi giaku go mwekuru tugwita na mbere kwithia twicemania na kio kenda wita na mbere kwithira ukimenyora umba kwithira ugiciukiria nkuru kitugwatanirite na yetu sako amwe na Kavagara gutigira ati kwa Moritani Joseph Mbesha gutigira kuritana mantu jamirire ira yagirite ndene nja yaku nogorobwa narua kenda twithia tukiambiria mubango jo igitareto kungwira miaka 10 kumarira Weru TV ethire kiambirio na mubango jo nkatha cietu jethira jori kwa igitare uri onde miaka 10 ande tona kwagirite ogorobwa narua twithia twithithia nkatha mashinani emwe kwa emwe nekenda tumba kwithia tukiarania na agwenda tukwira muno nimbie ongo tukethia twireta mwaka jojo na nimbi tukwenda kwithia twithithia gutigira ati ni tushemane nagwe ndene matura na mubango ne jo nkatha mashinani tukwete ya mbere ngwatanirite na Serina ethirite ari mutongeri omwe we ekuru nene county yetu ya Meru Tharaka Nithi na Isiolo na nkruki nterene mwanya na kwithira shindite ikombe bibingi biotongeria bubwega gutigira ati ikundi bie kuri bigweta na mbere kwithia bikiono tongeria bubwega nikitumbonete kwagirite tukiambire mubango jo nkatha mashinani twithie tugwatanirite na Serina. Karibu sana Serina mubango ne jo nkatha mashinani. Thank you Makena. Mashinani ndi studio turi narua tugacemania kenina nandi. Asante sana. Witawate marito jaku ento bakwizi atia na imbi wethagiro rungamirite. Okay, marito yakwa ni Selina kaka. Kuma nale aigembe. Mono bithaira ngita ngugi na aja kienine kana mashinani uria Makena ari ikikuga na ikundi bia ekuru. Ndijujo ne mwaka yako ya 15 yo kwithira ngita na iria ngugi na ikundi bia ekuru maturene mono matura yonde kiri county cietu inya county ya Meru na ara twambiririe Tharaka Nithi tweta Isiolo na nandi twi Laikipia county na maoni yetu ya kuendelea kumara county na ingi nikienda tumba kuikira mwekuru inya kana kuikira ekuru bara bakarandene ya ikundi omba kwero baba mbote theka bari ikundi. Thank you Makena. Thank you. Karibu sana Serina Mubangone na foundation yekwita watembere tabe antu bamenya atiri Serina imbiongo ethirite akirungamira nuntu ugwatite namba ya inene ikundi bibingi biekuru bucieta atia na nari kwithagirori. Okay, foundation yetu itawa The Resas Foundation. The Resas Foundation ni rito riumanetie na muthure Teresia wa Sukana mono based in the Catholic Church. Me being a Catholic Christian inaonda umanirie na spirituality ya Teresia ira yo ongwa moroto yetu ni kuthithia tumathithia tunini na rwendo runene so ngugi cietu ira twithara tukithithia ithaira mono iri ngugi inene mono tiga go spread rwendo rwa Murungu na ari anturene na kira antu bara tukarania nabo ofisi yetu main ithaira iri Mutindwa aja solution ara solution za Sacco building na twina ofisi Maua the Ondi Faulu building twina ofisi Chuka Daima building so na twina maono ya kurugura ofisi ingi njeru lare kuringana na kurubara twina bo nturene na ikundi bira bikwithira byina ara twebisavu na Serina mtu no akira ashuria nkatha mashinani twitete nturene na ugwe nwithirite wine ekuru nturene kwithira bwicemania na ekuru baba ikundi bira biega no tibionde gwe tikatukuga bithuki endi ikundi bira biega bietha biunganitwe na arume kana kinye ekuru no bethira bakithithi ikundi bebonka ikundi bira bienu bingi bietha bikagete mono ba tutithithagia ikundi biunganitie antu arume twaka but antu arume bethaira bai a very small percentage ya 30% ni onto foundation mono ukiyayo ni empowerment ya kuru na mbuge Makena gitumi antu arume bari kathina ya kwenda gutonya ikundine na ikundi mono kithera kitethie mwekuru no ntu ekuru ibomba gukaranthi guru antu amona bakagwatanira okay wika arume antu amo baitana mantu ya mbecha no bethire batiumba no ntu pena mibango ingi guchwa mbecha lakini ekuru ibomba kuinyia bakaranthi guru bakathikira wabatarithia matabu ya maana ya kwithira bagisiba tobesa tore bakaringanira nikenda bomba kukoma bomba gwitethia bomba kuona inya irio bomba kuthomethia ana bao muntu bomba kwajomba kwithira ina at least aromba kuruta shilingi kinyarira na biashara yawe so rira twita mashinani
kana na unturene mono mono tutiuga turienda ikundi bia ekuru batiara maingi ekuru bo twina bo ba ikundi bira biciandikithitie okay, thank you. Na ugoroba na aru agwotegerete nkatha mashinani no withiro kerania na tugukurukira namba yakwa ya studio ya SMS na namba yakwa ya SMS ni 23578 ukethira wina gikundi kenu no withiro giciandikithia no ukethira wintumira SMS gukurukira gikundi kiu bukinyitie at least yakuru 10 ni buciandikithitie no kambira ntura enu ira bwithirite buri kana irutero ruri kuburi kethe sub county ya Northiment tawe ruturi kambira Northiment buri na nkuruki no withiro kerania nani gukurukira namba yakwa inge ya WhatsApp kethe WhatsApp no kenda ntubira message kana kethira still no SMS no withiro kerania nani gukurukira 0707 065 000 namba yushire ndegoro au screen yaku no withira ugitegera no geta nambere kwithira ugitukinyira na tugeta nambere kwithira tutigira ati kiri ndio ngacietu cia nkatha mashinani tugwita nambere kwithira twigukinyira Selina igitenere weru TV twikongwera miaka 10 na twikongwera miaka 10 tukwenda kongwera amwe na ekuru bakaretwa amwe baethekera begwira nirua bakethira becetha micetho mingi na kikyo tukwenda kwithira twikinyiria nkumeje kiri ekuru na kubaritana kuruga kubaritana kwithira bagitonya kiri micetho ntije egitara bwethagira Theresa Foundation bwina micemani yenu imbi muno bwethagira bukithithia kirenjie mno tutona wena mucemani jo munene muno thank you Makena yara maingi twathithia AGM kana mucemani jo ekuru tumikishu at least ba kucemani nikienda bomba ku share mikariri yao no tubaumite different places na rira tweta gikundine o gikundi kira twatendi every time kithera kina officer na twakinya gikundine bwa mbere itwamba gwitana ekuru manto ja maingi te mono mono mbecha twitanaga itwara irinya manto ya mirire manto ya nyamikirire nguo manto ya michiendere ni onto muntu mwekuru na gwitinya ichienda na gwitikinya kimenyora bati kubanganya kanja kawe so twakarande gikundine kintu kia mbere kabisa itubaye ya mworoto yo mwega yo mwekuru ro abati gukara mbere twika mbesa methene itwara iria mbecha iji ciambi twika methene nikenda mtu atega sibe yako beta kugura mandasi no ntunande nayo na kugura nguo ikethira gintu gitina maana na uguo kuga Makena mubango yuyu mwega mono ni onto mukinya ba utu ya ekuru tugwata wa ima stress na ndi no kuona tukaumara tugeta gutinda nyekienine kwitano nya kuruga irio bibi amba gwethira ora nduga chapati gwakwa te guruga gwaku ndenye tugacinda nenya kuruga chapati ile nkonyo no ungi ure ikurugwa nande ikintu kia maana sana kwithira kwina mubango ya yuyu ni onto yuato manya mwekororo tiuma nturene umenturene umareke bangi amenye bangi bakarana na inya mikirire Makena tuma koroba geta na kindu ke maana mono ntije muguciandikithia gikundine ke korobo ciandikithia ate yara maingi mono to dila na kithira inturene yaba uti Makena tukiambirire twambire nande na guchwa ekuru but thaici tutechwa ekuru abe yago tuchwa ni onto gikundi fulani kikuthithiru aza ikietire mwega mwekuru ageta akiaragia nkuma ya ngogira tugwita kou ekuru bare bangi ba inturene bakaruthiri na tugaita obisiezi na ndi tuga gikundi kibati kwithira at least kina members 10 ni onto naro gikundi tumba wikanto bathatu bwa mbere bakaraza bagese bambesa anto batatu itumba wita bwega but at least kuma 10 wita ginto 25 na wekira nabo baingia utumba kuba manage so mostly bautu tomba inya wita toni sene tugaitana ekuru kana tugaitana kanisene tukiuga manto ya tukuthithia ndene ya ntora nyontu tuone tora ekuru batethekete kana tugetwa ejeni ntora fulani chibwe na muchemanio buitane manto yara yenu buitana ya table banking manto ya yenu buitana ya capacity building ya gwaka mutorero ya mwekuru andina au no twitaga mono ikundi na ekuru bakethera bakiumira na wingi bubunene bokwiya kuisire register twabare register tubera tubarete kibande no tunanu kumetu kundiru na mbecha barete next of kin still mbecha tugwika aja so kwina manto ya mengi ya tuthingatandene ya metha ya twakarandi guru gikundini
kire ikundi mimbi nembi womba kwithira ukiuga ne kuroba bagunikite mono nuntoni na ugwe twithirite tu ikundine na baingi beto tuthomete gukurukira ikundi bie kurubira bithirite biendene matura ni uguni kuriku kinyagwa ngwonete ya woni ya Selina Makena ndomba kuga kintu kira kingwiragia ndene ya nkoro yekwa ngicieta director wa The Resource Foundation ni mantu yarambonete yakarikite ndene yanja cia ekuru betu ana baba ingi ibathomete kumanya gikundi na yarama ingi no ithirite mwekuru utirare na nyomba agaka kumanya gikundi ekuru ibagurite ng'ombe bakage ntukira maana kinya ndene ya mushikiri mukuru wawe mwekuru aka muntu wina maana no ntorera tene mwekuru netikaye ngugewe mbuga igwita mndene mbuga ikumenyera naja mukuru ngugewe ikumana na gwita guchwa na ndira twakara gikundine itu encourage nya mwekuru ethire na ukamatanja ethira fees ni kurirwa yana bathatu ndene yanja inyawe nethire aja na gukoba mbeca akarira nya mwana mbeca university so kintu kia maana kabisa Makena nya ukathiurungania na ekuru baba ibethaira bena kugwiru gukunene gikundine ni untu na kumyarira aria mwana we atiaga cukuru kinya biashara we atiaga mbeca no ntu agakara ikoba akire aga ikoba no ntu kwina management njega sana ya mbeca ire bakuya gusibaza na ki moroto yo toro utikintu kingi kiumbo kenye muntu yatubecha twi mondo Makena so uritani bwetu bura bunene ithati wenyu rira wina cio ugatetheka no ugatethi nyonge no ugatethi nya family ku so rira tuige kundine imbonete mantu jama ingi jakarikite mono ndene ya families na bibi bitukenagia ni untu tukiambiri kundi bibi twambairie nikenda muntu gwitwa mwekuru aumba gutetheka evega Selina ni untu wangu gira bwithirite bukithia kwa nkurukia miaka 15 ndene county cietu na kwithira butethireti kundi bibingi kuthiria thina ira ciethirite ikundi ni nuntu ikundi bire bingi biakuru bithira ingutu bikathira imwekuru kurega kwithira gicokia mbeca na ibo baitanite gutigira ati ibakurea muntu ajukia runi rwawe atigira ati na kwithira kiria mubango ne Joan kadha mashinani tukethia twiriunga ndene matura na tukethia twiriunga ne sub county mwanya twithire tukije ikundine bienu na nibwega mwekuru geta na mbere gutigira ati wege kundine ni untu o mwekuru eta na mbere kwithira giciukiria gukurukira gikundi ugeta na mbere kwithira ugethithia ati banking kwina mantu ya maingi jari ikundi biekuru biomba kwithira bikithithia negitenere thirikari ni thirite keja na mbeca kiri kundi biekuru mutongeria wa ekuru ndene county ya Meru ndene county ya Tharaka Nithi county ya Isiolo Aturi no bethirite bagita na mbere kwithira bethethirie kundi ntiena ndige kundi yaku urenda kethira gitigwa nyuma kana gwe uciekete wewe nkoti kwenda kwithira witonyana na ekuru bangi ibwega na ndigitari nkatha mashinani ejete ndene matura utigira ati no bwo ciandikithia gikundi na bukethira bwigwatana bure ekuru 10 in fact kwera wa to monka bwithire bwendene kenda buthithie kundi nonto gikundi kina sheria ciakio bweja bukambiri nandi kugwatanirira au na mantu jara bweja kuthithia na bwithire bugika mawatho mimbi ni buthethaire ye ekuru kwithia bakithithia sheria kana ekuru bongo ibo babatere kuja na sheria ciao cio thithia itu bathethaire kuthithia sheria na tuka make sure ni kwa follow yes mtu agenda tunabyo tutetiga ikundi bieto bitena mwarimu no mwanga kwithira kwina mwarimu irari onde bakarandi guru kwi mwarimu witite gwitana ora mwarimu eta kirasine kire aritwa inya bautu twina arimu bara beta gwitana ekuru every time bakarandi guru kwina mwarimu kire ikundi bira twithirite twina biundene county yetu na ntere ne mwanya ikwithirite kwina ikundi bya mithemba mwanya kwi baba thithe ikundi bya kuthithia biatho kwi bangi bathithe ikundi bya kuriungira aciari bangi bakathithia ikundi bya kuthomithiana bangi bakathithia ikundi bya kumara na kuriunga kiri mantu jajo onde mekundi bibi mimbi discipline ira nene ekuruba batere kwithira bagika gutigira ati gikundi gitithira nimbi bwa mbere kabisa bauturi wo ikundi bithithagwa bya mantu mwanya mantu jajo onde twithara twina jo ikundini gikundi gya table banking but kina moro to yo December yakinya tukaumara twetu tukarumira antu nundu twina tufainda tukuthithia aja gikundine tukaumara in case kwethera kwina mantu jarinja ya mwekuru fulani kana muciari fulani kairi gikundi gikaumara kite gikathithia onto fulani kena gikundi kiumba gukara bwega Makena no mwanka ekurunya betere bendene
na mono kugita inya miromo na miromo igitagwo inya na faini gikundine so kukaya kwaga mawatho ya mega gikundine gikundi gitita bwega na ndi ankwire weru rira twakara nthi guru twika mawatho bwega na yakaandikwo na ndi nugukira ukagwatwa muromo ukiaragece mwekurungania nugukira so rira twakara jama ingi go yere kurume woigwo kwina mwarimu menya mwarimu nyene yake methene na kithanju so no mwanka withira kwina discipline irio jara maingi wona ikundi bibingi bikithira bitena mworoto na bitigwita bikinya abamba ile stilo batena mworoto yajo kana batena nyama watho jara yomba kuba ngavanira bakarinde guru methene but bakethira bena mantu jara babati kuthingatia ututikira kwithira kiuna mawatho Serina igitarira bwa save mbeca na ekurubethera bagi save mbeca twita tugeka mbeca methene tugacoka tukaga mbeca tugacoka barabojukia runi bajukia kwi mbeca iri tigara methene mbeca itugaikagia na nontu mbeca ichire ta thina kiri kundi bira binge biekuru nontu ekuru ane ona ndirumena rwambaire yokerwa Serina ugo no chiumbeka mbeca yu na ndi ugo makeneka ingi weja chuntu kwi wingi ngita gwika nti chokacho ewi there a challenge nene sana makena ndene ya ikundi ni onto rira bwana nkera inya mumembo mwe mbese etagwika inya bangi batiga gwo bwega but ikundi bira tukumanage kana bira tukaranaye nabyo to make sure abakurugura account ndene ya bank SACCOS nikenda mbese siasi atigara ni lazima igatigara ni onto kwina mawatho ya gukoba mbese ira bagwika ndi methene mbese ira siatigara ibati gwikirwa account ine na bakona zigutonya account ine bakona message yawe iri kuona ni mbese siao siri account ine so inyethera itukuga twina ikundi naza kire metha no twendaga kairo tethwo na aria bankine no tumbechi chetu twina cio ni nyingi no tukenda kurirugurira account ikenda tuchika no twasiika ke mumemba ore ongi na akobete na still risky beti iringi bagukoba sina cover kana sina insurance lakini cheki mumemba inyaga kuwa bechika chiura na ndio keya kuona ikundi bimwe byaga stability kana bithira ikwithira batena njira yeye gwika mbeca ciao kuno mwanka maybe tuge ekoro tukembiri ikundi twatigira ati ni turugurite account kenda mbeca ciatigara tutige ukinyaniria wira ugo no rajukire rwa ngiri 10 ankongere ingi no tina ngugembe kana ndio gatwikire inaete to gwikira na tikumba nya gukoba mbeca no kuona nande ikundi ikirugure account mbeca ciao ciatigara methene igekirwa account ithithire ikundi bya kugurana mitu michere maguta ndijana tamba kwere korona ntu ne otoreto igategatene ka mwaka na no tugwita na mbere kurita mbeca tukie mbeca ina makena ntiga gukwaririe kundi gya kuguranira mutu iyo nto guseva mbeca cia kugura mutu itothomithia na twitengugi tuthomithiana tugure ng'ombe tugure mburi mutu ayo yo mbeca ingana no tugure mutu but tugura mutu na mbeca ira twagacie faida no ntumwisho yo mwaka twakarande gikundine o mumemba orari gikundine oraseva gikundine na eya wa maciara yara ya ciari thitu ndene gikundi bakagairwa bonde na nding bitekaye wagairo iti akure ndiugure mutu maguta kila kionde okwenda kugura but for sure kukarandi guru tukathithia gikundi kuma January mwanka December twisivaira mutu na maguta mutu yonde kuna ngayo ri yitare ngana atia batimburi igantethia ni onto mburi 3,000 no ugurirwa mutu na maguta ya 3,000 na mburi 3,000 makena igaciara naza kinyango ku 3 kwi manto ciumba kuthithio ukayona ndene nja so fainde kuriro nenkerwa thithia gura mutu tucoe maono jama ndi ugaseva mbeca itubuche kugura mutu tuthithia maono jama nene ja gutigira gikundi gigukura mwekura gukoba 300 200 jana agwakanja nukuona makena mimbi mtu akenda kwithire bukinyira Serina inaomba kwithire buita mimbi namba kwa thimu mono rande ja imbigwa kukoyana namba kwa thimu na iba turingaira makena thank you na tugeta kubaritana ni onto bautu ngwetwira nene ikwita kubaitana kuma u bagetikiria kukarandi gurwa bautu mutegeri wa Weru TV inkuigwa kwa namba ye kwa ya ofisi
ira tutumaira ni kenda in case ukethira wina ubatu bwa gutugwatithania umba gutuchwa 0723 60 48 64. Ewega Selina na nkatha mashinani ejete gutigira ati mwekuru no kumba gwita na mbere kwithiro giciukirie no kumba kwithiro gita na mbere kwithiro kigita mathugani jangi ja meru gikundine bukamenya ora bugatigira ati ne bugwita na mbere kwithiro kithithia maono ta jao kwigwa Selina etwira kwi gikundi kimwe kya onda semaniria akio ekuruba gwatene na arantere ciegembe bena ngari ijiri cemira kou gikundi gya kurubo gwatanirite otigwo tumba kwithia bwithithia obwithira bukigura plot gatigate-ine gataoni na bugeta na mbere kwithira bugiaka nikio tuminkatha mashinani ejete otigira ati ni gwita na mbere kwithire kuthomithia maturene na kono gwatane na atu gukurukira namba kwa SMS itena mari kinyanini ere au screen neku ni 23578 kana ukethiro gimpandikira SMS yengi gukurukira namba yakwa ya thimu ni 0707 065 000 nisho namba ciakwa cia SMS na ngeta na mbere kwithira nkithome SMS yaku na kumenya gikundi gyaku ndera kiri na twite na mbere kwithira tukiaraniria Selina twirikirie mubangone na tawire kuru nuntu ekuru ni baba inge botegete na baritaga bakauga Selina na tutetherie gikundi onge akauga gikundi gitu gya karire takeba Selina ni untu bwa Mauritania jao na membi jangi jamaingi na inyibethera bampendete kintu kiramu bakwira ekuru bakara nthiguru gikundine ibethire bena mworoto jumwe yumunene yo gutethania na yo kwendana nionto barega kwendana bai gikundine na barega gutethania batigwe gukararia guti muntu wenda gukarantu gutina mpumithio kana gintu kuonao so kintu kiramu bakubaromba bururu ekuru twendane tuchoke tukarende guru twina purpose ya gutethania. Yes. Thank you Selina ni untu bwa kagita gaku na kuona kanya kethira wijite mubango ni jwa katha mashinani. Thank you wega mutegeri wa mubango jwa katha mashinani uni utukethira tukiambiria nusu inge mwaka gutigira ati nituthiuruka mwaka ne joju nthe manusu ye mwaka kuma mweri jojo etantatu tukoija maturene gutigira ati nitushemanie nagwe gukuthomithia nkuruki na kumenya gikundi gyaku ne mbie thirite bukithithia ne mbie tumite gikundi gyaku kethira gikiagira nkuruki bangi na tukweje tukethira twi mashinani tukethira twi na rwiro rwa nkunia tukethira twi na rwiro rwa giciko na nkara tukethira twi na rwiro warungiru kuchaya murigi twethira tukione gikundi kiriku gikethira gishinda gatigati gikundi bira mwathani atutharimite kwithira twina byo ngakwenda utuko bubwega nini waku Makeno Matiri.